the base ya eba esujina bibia ni hobie the base intimi merene sabi election wo krom ha nemom eye NDC agenda omode ba ya wie ba omia ho adwuma ye ntimi mfa atoro mfaro ne biem bibia ni ho ebetimi aye enkramofo nkwade ye koka kire omo sa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onye kramoni oton ode club ena repreko no sankwasi asem ye ntimi nkoka ne zongo biem eno ma ye kwani na musiremu kan ye ntimi nkoka biem enti yansati agenda foforo agenda ni nyina ne se yemmo yenshan krofo binu machi no mun create third party na yankasa yenyusu ye communicators no enye ho adwuma ma wo mo na divide MPP for vote ton asa mezi mi square me koye no me koye NDC party na da ho ne ho adesua na me kosua ye NDC ubusa John Dramani Mahama no kro be ka se akwada ne de nyame anim no kure ne ye yetirimo adwene ne yesusu ne yehye yekokoa mu ye dware ye dwaye ne ye bia wo de babo ntene bibia ni ho the base bibia ni ho ne me ka kire wi tirimo poni nyina abusuafo me mamu nyina mo akwaba e de baga na nsem TV so bo mo de so be like video na be subscribe to the channel no turn on notification say be next time videos of this nature ba osonsa ebitima kabi na so wa kire wadwen or comment section wasa say the munim ne femi Mr. President na me wasa me besom na if by chance de me ye ofe na person boan which are through number na wase no adaroma in sabeka na new studio so ya nyina akoso ni beso pounds so now another day I came across a video and I'm watching on social media and it took me barely 4 hours to watch the video over again. Now me share video no. I just hear them free me say politicians are disappointed Ghana mabunu. They be make say when you earn the goodwill of the people and you fail to acknowledge the fact that you've won the goodwill of the people, as a result of that, you have to be so much principled with it, they will rebel at the right time. In Kadia Nebe, I will say youth of it, like youth or mind be more rebellious politicians now of a sudden their wishes and their demands or the thing that they dream that they come to reality are only things of disasters. Yo Ghana man adesheman ye frem me Kofi Edu frem me Jekwa Brantie aka Bidam be man ho fe na me di ne de anase ade mu duro sa pepepepepepepe na me ba mo nchen wie ya enye bone kwa so se de mo yi wodo kese edima eku a animanim ya abeda Ghana eku atifi anafo apie ni atoye fam a ya to ni din say the base Ghana first, the base Ghana first. The base Ghana first no eyeku a ye di ba na enche kura betimi aba ye amanukuo etimi aba beboa oman Ghana mrantie ne mabawa na awofo soso omobreso etimi ati free say mrantie ne mabawa e won twetwede epe adwuma ye no kre abrantie woni ni wo se hwe no man se fifia ese se wo no so hwe no e man se tutu sa na ye culture na kire anasa bibem etie na ade na abrantie ebeduru ba bi ese se otimi ko ni adwuma ye e di hwefie e na busua na aworo na atade egunu ko kye se wo kwa enko obema enu nti ana ekuekuekueku bebri yakeka ye ho abomu a ye ama ni din ba ko se the base Ghana first, the base Ghana first. Se emra na emma yi sa wo hawo ene nkwana na yi emfiri Ghana mnante ne mabawa eso me no ka say eje ebo wanya ba be true the base Ghana first bibi biala obeyi bia no esese o sokane a edisi so national manipa nyina obi kura be ka say de gwegura mati gwegura no sese kura aban ni mu ho hwe sese kura banifo ni mu ho hwe edidie mu adanse edinti na ndawie me akunya se me de ba be kire the base fans nyina the base kuo nyina mlante ne mabawa de me be ka na hayi eye nukure turodo ya sokane a ede si so a ya mfa nhye kodo na se
following na we need the base Ghana Fest eye amanukuo foforo kra ana maka se ekuo foforo ayeti se wo tikuo ana wo ye bibia na pese didie no ebe mu a ade ese wudi kan eye ni se odi bako empanimfu anim na yamawo krata esere se adansi dibi wo mu se ekuo no eye original na empanimfu su nim aban su nim hu bi into the base Ghana Fest registration form any programming certificate in a programming the base Ghana Fest certificate ni original oko abankra temu a ho ba bibia beko bia no ota ho kuchu wo hwe form ni ni na ene wa hai ene susu ni se bia ya bo yitirim ene yeka ni mienu nyina ni into the base Ghana Fest me say edini ye the base Ghana Fest so biara ego bodi bi kirew no anka se the base Ghana Fest no bodi mfufuro bia kontomire na che se enkansu na nya original ni ene the base Ghana Fest na esan say Ghana fo nya di the base Ghana Fest ho titru ye ma mani enua no a ani akwantufu a ewo amonone because wo America men UK men Italy France Belgium ni Denmark Sweden ni chese baby biala Austria baby biala Ghana ni wo bia Africa countries nyina France mo frey o maye crowd say ombabua no maso yase na de o metimi aye bia no o maye na o so bre soso ati wa bruchire na abrantie antwefo na de bia wan frey busuafo enti de o metimi aye an say bibi kakra na to mo botomu a omo de beto eye the base for efutuom minian ma me papa the base ye bie meka se ye kwaji we free abanu ape na se ye kwaji mbo momo number so eka ho enti MTN for edi adanse se momo number we omo ankasa ene de mai na momo number no wa ha na mesa abugba akire mo ansa ne yesawo momo pay no so de wase eno so mesa abugba akire mo se de be ya uhu ni pipa yi so a na ja wasate free eye kofiedu anase ye ko manum na momo number no 0247 340 268 ana momo pay no so number no code no 433 646 sa momo number ni momo pay no se o person hu ni se eje ko abrantie de meka no gidie wo mu a empo 1000 Ghana cedi na apese o dituma kamesira wo se yi mu 5 series never tum na se o ditum na obia di baso na nye Ghana the base Ghana Fest ene beba chese nipa no otwa watro anase nipa no onu ni yi enfantum na momodi tum a ebeba the base Ghana Fest ansa no hu se we eba headquarters straight ama ye dia bo ekuo no bra e dia ye ekuo no adwuma se de be ya won so kakra wo yiye no daachi bia no be sere se emodi kakra iso no kre me say unya de tumu pe ebeba the base Ghana Fest no so the base Ghana Fest madawroma momwa na Ghana ntumpon kwasi ambofo de etu dumbi kwasi yenye ne ati ansa ne akopɛ ne ho yatena kwasi buroni anye ne kurom ya kaye nkoho na so batatuo nti minua wakoho nyame nhira wo mo ho ban wonto mu botom na musumunye bi mu a eye the base Ghana Fest na yemfa nchichirikuo se Ghana betumpon se buroni ankwan ida mu nyina amase sie
because enuoma omode follow for the Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 2024 election ekoye no NDC ni mpefe se onsent mi mfa meye campaign bi gidi a omo ankasa mabunu nya na omumu so omo ba na omo nya nnwuma aye no ene sa gidi ni ho bi gidi a Ghana fo nya no NDC aban na owo opposition mu agi twikwato abama no NDC ni mpefe se bosha omo she Ghana fo no asat now omuntimi deliver aboshe ni mu ba akokra entinya de ahokeka Ghana fo de koto aba no 2028 Ghana fo be san asore e de san ahokeka na koto aba mo Women's Bank ya na ese de ba enkoko aye beche enua aye bedua 24-hour economy 1.5 year aye koi ebepimo ne ebia ni wa NDC aban atimi atu ho anamo ni nyina NDC mpanimfo kwa asetena omuni mpefe se all this promise na omo share Ghana for no ebetumi affect omo 2028 Bawumia de club we preko ontimi meka biem Paul Gudam Bawumia de hu sika ontimi meka biem esremu ntokwa Bawumia ontimi meka biem enoma binimu omo de for Bawumia no sa agenda no ntimi nya adwuma biem ti na omo penipa foforo ni yasa soa agenda foforo afore no ni ayedede dia bagi tumi MPP so ni da ho hunu se dabi ya ton Bawumia ama na drum pempensuo bi ya Ghana fo aya welen so omo beto no enti e besan ya maintain Bawumia na omo de Bawumia ba sese me ne wo kasai omo di sa party ya tisumu adokodoko de enya so mfaso untimi nyi sabi Kennedy wa kompre ko Japan free ena untimi nyi alankodwo kiramatin free ni nyina ne se NDC aban e hye agenda foforo e de yasisa ampanimfo yi so the base na ayete no enya sa mpanimfo etiri mu pɔ no o madwene no eya agenda bi a yehise esi wo mo so true contract bi a de mu omo sika no mu bi a de mu omo ni sika bi a yetwa mu omo ene ye de hise esi wo mo so de aba akuafo bo a ye hye wo mo anya adwuma ye bepeja akuafo kokko mu 7000 atutu abula mu omo anya adwuma Women's Bank anya adwuma bo hye wo mo hye Ghana fo nyina anya adwuma atro mudi ye anya adwuma wona ne yesi ye bechi o matum o madisika afa sika we krom anyina di Ghana fo abehunu sasa na ye nkwase abɔhye ene o mo hye Ghana fo anya adwuma enti ye nhyehyɛ agenda foforo na ni nyina ne se ye ankasa NDC fo ye nim ye chidi fo se o mo de sabi utwa ne bati kuro beto aba na sama ye na emo nkrofo no mu bia sabi ye beto aba onyina bonkum nyina nifa na wono de ohwe ne ye koso election foforo a ye twa mu na wagina so ato na aba no sa nkrofo no ye nimpefe se ye create third party sa third party nkrofo mienu a ye bai every MPP mu na bai eye dan yo mu wachidifo na yachitafo wo MPP mu enti the more na omu vote ni divide no ebe go against MPP party ama NDC ya take sa advantage no asa. That's the main strategy. The base ya eba esujina bibia ni hobie the base intimi merene sabi election wo krom ha nemom eye NDC agenda omode ba ya wie Bawumia ho adwuma ya ntimi mfa atoro mfaro ne bibia ni ho ebetimi aye enkramofo nkwade ye koka kire omo se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onye kramoni oton ode club ena repreko no sankwase asem ye ntimi nkoka ne nzongo bie enoma ye kwani na musiremu kan ye ntimi nkoka bie enti yansati agenda foforo agenda ni nyina ne se yenshan krofo binu achi no mun create third party na yankasa yenyusu ye communicators no enya ho adwuma ma wo mo na divide MPP for vote ton asa mesi mi square me koye no me koye NDC party na da ho na ho adesua na me kosua ye NDC ubusa John Dramani Mahama no kro be ka se akwada ne de nyame anim no kura ne ye tirimo adwene ne ye susu ne ye hye kokoa mu ye dware ye dwaye ne ye bia wo de babo ntene bibia ni ho the base bibia ni ho ne me ka kire wi tirimo poni nyina no tirimo poni nyina na me ka kire wo ne no
enti nuoma ekosu nyina me se ne ye hunu si ye hunu ajakoi ube hunu nkroforo chen sei hyehyɛ akire enye saa mpanimfo na amu musiko NDC party bekwa akowurawura nkrofo no mu bi wo krom ha mu edi sika pulu omo aba bontene amu adi MPP ho adanse no abedane Judas etia party no. That's next agenda. Billions of dollars any other be more kwa ye wo krom ha. That's new strategy ever. Entimi ya to ababa omianya ya na namse ayeka. Eno ma strategy foforo beba na nyametia sidie. Na nyankopon na yen Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. He is the next